Pozdrav Slavnije iz benda Kontraefekt, sve je spremno za puštanje spota, nema više okolišanja, spot ide van sutra ujutro. Kao i svaki puta iza svega stoje članovi benda, od prvog slova na papiru do konačne produkcije, znači glazbe i video spota, sve potpisuju članovi benda. Jedino što bih htio naglasiti da smo imali pomoć na samom setu snimanja i još jednom se zahvaliti Franji i Valentinu koji su zauzeli mjesto na kameri i mix pultu. Bilo bi nezgodno biti u isto vrijeme ispred iza kamere, tako da im ovim putem još jednom zahvaljujemo. Nadam se da će vam se svidjeti pjesma i spot. Ostavite komentar, recite nam svoje dojmove, lajkajte, šerajte, zovite prijatelje da vide. Na kraju krajeva bend ne svira sam za sebe nego za publiku i bez vas ovo nema smisla. Vidimo se.